malungil sil sa pia ang kadamal ngal tanga talabang getar el alsil sang kaltokubet sil okya karigit madalsar makmal laurang asulir arkla adal go bang getar el alsil sa tial program rigit ra DOTAUT Tekoi Ureor doing business in Palau tial DOTAUT Tekoi ato ito tangali rokui alwaseng global goal Tekoi belal mall abal goal to implement to put into action tiya bulgula DOTAUT el pia manos modira tratai melwase do kidrogui kadat magrogui Ureor makadamal mereng asule la gestergit yaktingun mertiang oltur karingi oiwitial padas el gukirer el alsils etial padas ada betigaringi ra Jeremiah 29:11 wase adios wase for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Malmasawla Dios, ang Diyo ay sulwase, madingay ay gel moktek, may gel talbilel kirem. Madingay gel talbilel, el soala obo lungil busum, ela kabo makasakla. Ay gel talbilel, lo maskaw laklat, kamaungil, lo laklat kire lang armatatal time. Malmasaw la Dios el ak kukmaulan sa pia mo open artial platform regit. Madang malungil sil mga kamiar bekladal uk natun in mertel show la DOTAUT Merry Christmas. Ngora Christmas season magi gora persyo laptel mamma iklam. Ya special guest tergida ang artiang Madelsar Ngiraingas. Mal suaktan kemi Madelsar Ngiraingas mal ngakar belaw o mang ako mamuskate al mang guko otira adang artiang ma kalwasi ka madalsar Ngiraingas sa geltal belum gora wangarang rangal karger mlar geltal me journey ka omrol men maklungal adal belaw Why say Umran sulang Irene mapiar telte al Edi gusus ra rubugul mamasila Ureor ma kabenor mar other olbil ra Ureor edi swakal acknowledge ra adalakal maas ra oob chiraget el nyamal klol influence ra klangaranga ding ngira kalaw ay sulasenga kaknar mle ya oob adalala remeriang Betul, ya adalah kami Allah, aktirak kengalga la Jackson Ngiraingas, adra beliau, elnya man merangnya piang ge ulma kerorangak, ni madalah kalma asra gigu Ngiraingas, ya gigu go el altai madir kaat, cerakwa mending koradi bedridden, elang, ding taramral moret selma asel. Lulma eler tokol ngal kakunda sutriya 14 or 16. Wow. Sisi abdengel. Merokong omgaro kamamel grandchildren. Makamama amnara dalong ok lel dip tokar adrengi marngal gra kimjagalel metlo. Nga ka amlugaro ra atel ngarbeet. Larinya prima ngarbeet omay sengarap lilyo ma imal alba belyo la makang Ay why say sayang kelsel alba bel gimle blol ngaringi akora di lot kia imal time me piang segi del time kamama blol omay selmo ngedya ka tingir tel alba ngedya ka mal taka utilities even mal mutrel ang Dik meral dong okertel al-ole omesel mabudula blilyo, emes other style den gilt marad. Esel time ang mlaringa igele VHS video. Why say Ak meral dong okle oreng lugu makna blilyo labunters alig omesa kung fu. Say Kelle atangar se la omesa kung fu yang akangartial aloy tertial milogol galda kangarang. Hindi, actually, el-alta, makmalawrang, lugo makmarcel elba. Why say? Elba ka arroz. I see. Mang blool, mo igalta, makman masang, yak maurang, or say, man marang. life. Hindi nga kam, lugo raw rangar baet. Hindi nga kam na rambigal nga madala, kalingge, mlara college, Nebraska.
Oh, Hindi ka mla eller belaw, ya? Mla eller belaw. I see. Marako ngeng maalia o ada. El direct. Oh, I see. Marako kimral moram digelak amle tririgik. Oh. Marako ngeng mol rogi ra skulel ra Nebraska. Yagil mutel mel merakwam. Mle senser sele. Guam Adventist Academy. I see. Oo. Marako ngeng mel ma 3rd grade ra STL tiang. So nga kamna ra STL dur mo 5th grade. Ya the maka insiste lo dur klakal mo ra kwam ra 6th grade mo. Mga kakora dil may sa dalong lela kwam matiang. Direct na ra high school ra Hawaii. Oh, wow. 1.5 years Mililani High School. Oh. Meron ko nge mongal tangat mera mi senti ra junior year nga. Ito ra mi senti. Oh, oy, ako tila Yeah. minsan. Mga alumni ra 19 na. Ay, 1992. Malungil, malungil. So, sige del time, ang laringiya. Ano principal din? Principal, ang laringin kele. Hay, ang klelel adra. Ahuripim la mosme. Oy, oo. Ben Domingo? Imperial. Imperial, Ben Oh, Imperial. That was a critical time lang 2 years so era po the sign ra kampak. Oy, say. Oo. And they say, yeah, you study rekkel malmle sensei ramam. I see. Masanti mangle sensei. Ersel time el sensei ra. Gela social science. Sociology. Sociology. Oy. Hindi ra ka sensei. Mga kamle half January ra junior year nga kayak mong. Oh. Malmle mere adel ul makmlo. O man mo closer tial Tiral student tial school matel ali tra katolik. Elang kam lugoro lo mentra wa dama kal modak nyei. See. Man ne modak nyei ya kami amadong trir wa dala kal sabado. Oh, I Why see. see. Di nga kabay mal lugoro modak nyei emero ko Yan mal. marakwam. O emero kwa me nga skura sabado ngemertia nga skura sabado. Emra nga na public school system el mutel men mera Vicente. Oh, oy. Mlaringya man le happen ersel time el mal rirela kal kora mo elelak yak ne decide mo katolik. Malungil. So yusta adala kare iglesia Oh, nice. ya santi adala kare Oy, iglesia. oh my God. Ersel time adara obliga apne madaktelo aisra wadala kale of course itir kaman sisil adara sabadong. Why Hindi see. mral ya badray belik sa gimkawat. Why Why say? see. Ma Sister Helen. Why say? Narse makase ere kukura telorti. Mam kim adra katolik ending lo sab el mga adurat mutu el mangyam ler sel serak From all, bawa. ni maro adala kamle mutu misra kal mutu bra. What a journey, oh, yeah. I've always wondered, ang kalmado lang mila ka na mo katolik. Mara adablo kaya nga kaletablo misra nga nara. Ako na tiyong daswar at rapli memra rin yung kiril mamadangal ka. Heblo se adir kal adam mga papi. Kasi nga kamluran mo dakya ka mama mal mga papi. Anyway, so that's my sort of religious journey. Oh. And then awul makmal tell me sentimal medra no maklilut temna yatte elle kan mos agalal sis actor sera 2013 el amo 2018. Oh, 5 years. Yeah. Masawla. So mral mlete elle gal kora give back to the school, to the church, lang man mlet klol influence lang nga. So mral appreciate yourself te al. Sir, ang graduate ra na dito ka, timle directly ka maral mo ra college. Mlo sab ekal kel 1 year emal mraringi. Wow, may malang. Sarabok junior ami senti mraringa te elle gal Ureor lobengel labil with pat. Oh. Ma yugi wodongok la ma all the ice ngiray galaw. Sel time etadir ka mo ra partnership law firm erti. Mlo sab Sila, ekal mga nakil. mle ngiray galaw dongok len with pat Attorneys attorneys at law. Yeah, I remember. So mlo ngal gora runner. Wow, kumbay. Ma tifay la pabilingir el mal mas kakate al makoro olyui daigal transcriptions mo sabe el merula sesel research
So that was also a very influential time. Ngara high school Ureor. You learned a lot. I learned a lot sure. from them. I see. Mo bablol di manguyo. Oo. I Malungil. see. And then after that, team like kill 1 year, graduate. Kill oro lo bantiril tarak, emarako nge decide mo ra college. Ya senator whips lara skura wala college sel time ya dala ka Cynthia ka moral morsay direkkel narinya adora malmutel imora taranga kal dimla kudinger sel time lo singka ada kan ting Deborah Stefanus el am kerbela kam lugoro rambrigel masay bale matam larse ak mora school sel 2 years. And then, biol rangkal katinge kalklol ngaligya. She's now 26 aragil Jayza. Yeah. And then nang morning ang erung. El Marley. Teruradil. 3 years. Matirka teruradil. Sel time milas milmala class radalong lela. Pregnancy maomkaror tirakan Yeah. It didn't really work out. It's challenging. Man Idim na ka, roy dra arabli. Yakna roy dra adrabli. Aman mararing yakmle adrabli kamle sorry lore kadaranga. Malubet tamalar tira. Tigal nga. Hindi malkati darang Makle ko to artir el mutel ngangalige el morambrigal. Maroko nge di Ureor yamraring tamrira apa imlara school nga adra saibal. Mlara school to dra school yamle agreement nga kasi erem nga school nga Ureor o bambara ke kukpol nga. I see. Hello, you know things didn't work out that way. Mbay mlo mare ke mrail. Hindi mlo ngak material nga lege. Kaman mo arang. Hindi mray akpla love story rar adal wasing tirakal nga lege ka ul makna shape up. I see. Of course. Decide del mutan mora school sel time akora ulmas option nga ako Ureor ngira kalol turtira de care. While di Ureor ang kadra de care ma winter ka ma'am. Makulmas sa bebira option. Etiyagi del school el bachelor planning ya Washington State University. Ngaring yang ngalkakren. Emlaring ya bachelor am kadoring il Women's Resource Center. Oh, good. And somehow I came across it. Maragong ekora dimlol inquire. Etamaska ka kora mentor, kora adel, kora ol nga seranga ma situation nga. Mang advice seranga yak enroll ra school. Say del time, edi ko ay sir other rogoy. By then nga kamla fail at 2 semesters, completely Fs for 2 semesters. So akmla kick out ra school. Emla mo dakal sa nga financial aid. Priorities of lirangal. And that's totally okay. It's true. Malungil. Kaya will choose a priority. In order for me to reinstate tertial school, I had to go through a very lengthy process. Explain to the administration and nga kasi I see. succeed. I see. So I went before the board of Washington State University and went through an interview process. Etam ako nga kalmutal reinstate nga. Malungil. So, akmram longal tangat mang akmram lebla kanuk after that kasi I have to prove a lot of things I say. So, through that and then assistance through the Women's Resource Center, akmlo matangya betokal resources el nariyal. Malungil awal ay gidal program ras. With all that, only by yourself, tikal terul nga ka. Yes. Wow, I mean, and that's Matuarong akplaan mo loy sendi man mararing itam laptop or other selbalul sa legal other micronesia. El direct kalmle help parangagi nga kakoraman mo friends rar other tirakal Native Americans. wow. Mlaring ya imol sa legal biilar adra polabay. Tirakaya wild lol seranga babysit. Ya mo sa nga class. Plus etyal school ang nga ko ra Head Start Madelsar attached to morning. So I was able to put them in those programs.
I have to volunteer as a requirement. And then ala nga kal nga school. Oh, nice. Alungin arrangement talang di nga campus, Yes. hindi ka masalo makal, lalo mag-olagay dati. So akmaral I have to say I get the resources ako to maklaw to Oh, I tila. see. Ulo ko manganing irbelaw. Malmara. To kar makakarel bil mar the los pe ay gay. Just as a stepping stone. Yes. Malmara. You know, in fact, like our only small college here, yung mga bato ka nga no high school el mas bedel offer gay kita tir. Marang. Mga rin nga nga PCC al time tial ka late sa rigid. El tamal mata ar basarili takyada lang aklirar adrab liri tiya ka aday kera lo maar. Mandiya kay kay the resources. So kamsulal mention at And I really want to share something. Ang mga koram le marure tigilo ay saraat. Di nga ka direct kither other bella eligible or public assistance. Rablo Rambrigel. Why say? So I bit my pride, apply mga ka alam ni 2.5 years nga na food stamp. Wow. Mala housing assistance, matapera part ra renter nga, may utility assistance. It's a hard process, lingkora humiliating. No. So nga regel program. Why say? Hindi, I have to admit to say, uul maktirakam no survive. So, I guess. You know, kumatkol ba siya, kita man, yang atararu ka man, madul malay kay kita. Rakwa, Kita atabela ka man, tiya nga, because we send the compact available for us. Kasi ko ka naman kakaraw. Ito ka kita dal marur. It's stigma rin niya. So, understand there are other kora mo, tiririn mo apply. Hindi, if you use it properly, kora di help ka temporarily. To move ahead in life. Hindi nakalagina malngaringil forever. Saya la issue. Dire kal makngitel to ko til ay oo tiya sa ul man dire kal ngaringa ututale la public sector. Leng katol nga sera ko tol nga sol. May amra lungil program ng Balgiria tol moringir belaw. Elaklo ko kaya ngaringa aging symposium. Mangira tol mo mas the most share ay kay gidel. Hindi ka dil care for the children. Giril ngaringa mo care for the aging. Ngaringa Lesel ko maawal. Ngaringa Medicare o Medicare. Seldo Medicare ang gukla mo ikarar. Some food assistance, Meals on Wheels, nutrients, mga supplements, or tin. Arala ka rin, mga wise eh. So, ito di mawayar ang ala ka. Dingire del mamsa siga resources so say the Women's Resources Center aman le help parangak they had a directory of different types of assistance. It's ML so ngira del magut maklisel dire kal lomsiurar adlos pa anya so say mak akora di share selling ang swagar migaral adel parents el boloding la silsugum mamlesaber. Anybody can do it. Especially tigil na mo Ma'am Regal. Yeah. Nga kami na school, nga 2 bachelor's degrees. So I have 2 full bachelors. Wow. One in history and one in women's studies. Women's studies, malungil. Washington State University. And then akmiltigra program lolngoseor are underprivileged students, including Pacific Islanders and women. Mo apply to grad school. So I enter that program and they really taught me how to apply for grad school. Mga top accept more tool graduates programs. Oh my gosh. PhD. So it's a full PhD program. Along the way you get your master's. And I ended up going to University of California, San Diego. They offered me housing, full tuition, stipend, in exchange for me teaching, and then akmalakor sila. Esel teaching part ta dire kal afmal rida law makamal mo morets regal subalemle. When you teach, you learn fast, more and faster. I remember the visit, nga mga lagi kam lo visit. Nga San Diego, mama mira kam laktiya, ma'am. May kiyero mga kamera lakman le witness raon mal matu armo dikat ke marang alike me. Malara PhD ra. Yeah, so
I guess maybe I'm little gibel. I don't want to say a mistake. Lang ka umra la sa rogul tokol. Ngaringi agidel wais. Ngaringi uul. Ding akne decide aktingilo a master serangak, and when you do a PhD you qualify. So ngaringi segidel another year mo laringi mala coursework. Egut makla propose del topic project. Emergong gira mel defend ringi yalgangi ringi. Ito say your all but dissertation. Segid akuk mostar seragaw. Egdi luusi segid el thesis or dissertation. Emergong a PhD ragaw. Nga kamne decide there serabok all but dissertation na saklamuten merbela. Engartia luusi Yes. Malungi lak remember ka mo rotel dissertation round ding malungi lak ada polo dangalile. Otam le interesting tel dissertation ring. Makamler bela ko coder say. Ako lurer I mean I don't know if you know kala the sosak nila PhD nga kandi I didn't. Nga kadir ka regir say the dissertation. Leng akmal dimler sera 2008 and I felt a very huge obligation to contribute back to Palau. Mamle mamle. Oh, nga marangalike kamle teman tirir. Me Palau. Leng tiraka ngagra mga par mga sorry. And I moved them from their friends and what they're familiar with. Mamle tirir and I'm glad I made that decision. Leng the right time at least for them let them lo sabihin mara del suba to Palau. I see. Man mamtang aliya tetele la Palau ma other tiang, so it was right timing for them. But I never andir ka krigir. So an ragi talo nga blol che karanga kama chudira oto. Kamla momre. Never too late. It isn't never too late. Hindi gukne priority nga ka by contribute el mo regal botol black crew. I see. El participate essay am le klol sub by blaring for the last 15 years. Wow, 15 years. That's a long time. Yeah, 2008 me lang. Oh, I'm so lutal me kadimlen mo sentin mo sisa. No, ngam le yamarogon sen le kateng tingi kalrele ka. Amla na Bureau of Arts and Culture. Akmle Partersel Ethnographic Office. El Laura Laventer historians. Makamasadra. Esegi del time our historians amle chairman na historians amle raseng. Why siya remember? Ngeruba kagi man lo close. Oh, asing Anastasio. Yes. Ang iray walang ula. Manggam lo plol I know. Kabi ko nga mga kamle rela kalomay sin morablil rang interview ringi mga adu rang madirai mangdir kamle ma umtamle batok material rupa kara southwest mutamlari manle batok aksuberti. Yes, I'm sure. So manle ungil first til rela and it was a short term contract til marula land use assessment tra history of land use travel Palau. Malungin. Tilang malklaw to talela. Yagi the land use. Elang lamornya palaris. Matamrulal into technology. Hindi tabay sa yagi del mle aldo may galom rolemel. Mga tadurar maklaw la. Malungin. Magi maray regal pelura papalta mga kama Edward Anastasio. Egi interviewer mo award le emom dangalia arexi regal pelura tetela laus palela utama. Wow, mother, til amala kamangan tanga. Mle ungil project. Oh, til amalungin. Yaktir kamlarse yamlaring rupa kal Jerry Knight. Oy. Pamdangalia. Yan ilar di raol. I see. Ngem lara palaris. I see. Ngem tarap na ula la sa gilid palaris. Eng mlam dangalaka kamangkam le malarang kalmera palaris. Luasengan nga klol grant tra land use planning. That's right. Sige del $800,000 grant. Eng osigra adel mo manager tel grant. Magi kau titakangal mo ngemel kasi Mr. Knight nga kamal unqualified at tila loser nga kadir ka katel nga grant te daw kuting ito kura land use ma wailay gidel to kura government
Enya mal wase akmalaw maral wasing sa emeruli. So, you know, it started in Polaris, Yakmarusegi, the Sustainable Land Management Policy. Waise. Mlaring yar, tial steering committee, ilgit maklial 50 Adam Stakeholders. 50 is a lot. Yeah, Minister Gustav Aitaro el alta mamlet chairman nga Emerald direkkel akmeral laptok aksilu beringiling direkkel emerald madangali bela maal sila government tamang agim lekay nga sa emlo sa amal gut paklisel policy ra 2013. Malungin. And from there laptok kakarusel te al mga I've kind of been everywhere in tourism. Saya na pala sila ang Made alto kora ultaw tringing. Ultaw tringing may gaya kita betul kal GEF funding. Oh, okay, yeah. Ako orang ngaringin. Marang mot to sige. Makmal merang asule mle ko contribute kamle di side was hale contribute ton morable wat. Let mil satte alal wasenga ngaringia aku tu oringi rai kai gidel sab el kut makli ero girat to koy. Man masala Jerry night ten mil sa seranga haling direct dim lenga gede kisang. Why say? But sige the timing you came right at the particular maktor adan nekkesel timing. Mamlette la years un gor ol nga seol gidel te gidel contract. So nga semle 2 years. 2009 nak-start mombre grado 14. 2012 man mararing nombre kay extend ring mo 14. Sige nga kalmutan mami senti. Ako start tuloy exactly. And in between that I'm akne instructor at PCC. Different courses are social science. And then awul nga sa to kalalaat. O makasang amletara amletara al-adel kimdila kal ngari mo laro kul korat you know charter marada officer malungil ma Palau Tourism Association dia ka kumtas yang mal beto ka experience rin sa ML mutal malamol katakor olingit mo da mal di take a break el mutal lomo le kata malamol mele aklangar ka kadir ka kadir dil and think mal beto of lapom rut al Ureor. Oh da, I say. Mal rich sa background. Katong luwat tal mermang pia mal rasmi arungut rangkal toko betsel okya karekit ngot tulungi larungut sel suko ma okya mal honest vulnerable DBS egal experience ma kidal atra Ureor amatingel wase failures ma experience ma ngiro kuya di te al Dios o maskit مسوب هذا المسوب الموت المونير رايكل التقول كده أوريور دير الموت الموضع الترير بالتقلات إلا قطوك مرمال أرسل passion الغاورة تقول أوريور هذا ميل ساودر تيالي كرا بالاريس المولا نسيورا جيري نايت مسيجد المال سيمال قطلا لا grant it's a big grant المانيتشريني مكاوك موعيس لواسي Auriu resero kamlo sense rami senti di era kamran sulang I mean era the boss en gora di swakal di dule imol to le sera October school kluten mer Palau ing man le klol to el waseng on kangania school le you know en ding gora di swakal share lo say the biggest lesson that I learned
all those years ngara school in and out makana. I learned how to learn. Marang, Aktik mulo ay sen. That's I a mean, big, maybe it means something different to everybody. And they say ako tutlod swablik si Lubi. That's a very Morsel deep. tingin la Jim Keselbrat ngel aka ngel orang. Oo, Morsel la si ak masuul mo matitur. Mak marangin the more you learn masub hindi na ka mangal mo to ka question na ka. I Mangal mo see. realize si ka di na ka mal di ka ngal mo tingi. Marang. May say, ang Musul mo akadyan matit. maara, May say. PhD dissertation na nga, and one of the things I realized, man lembaring nga ka grad school, radya ka nga rang, I had to face myself. I see. I realized I say, I get rogul gulumda, so I'm le mistake. Nga kadim la ko dang la rexir belaw. Akmlu gro lel madang la rexir ang aplu ram rigel. Edim laksal understand ra rexir nga mar adrabli ma belaw ma. Yes, selon das Identity. ko kasi til ang lang yan adal mle engineer til alas makadamel mamasubra Miguel ya ka boto ng level 1 mo. So adal mo other Miguel. Dira kalpal klabo kalabal makit. Makamil sa other tiyan, Claire. Oo. Ako ay sa kami serak ngara elementary mera high school. Oh, I see. Aw erak para mi senti. Gotem na etik ang Claire. Sa simil nga lu rada makas ka kang Claire ang briga. I see. Sabas ka. Ngara mak leng dia kal sabi irar adal pronouncer ngi sel ngara kalit sel loru la roll call. Sel ngomas ang clearer ad sel stop ak madangen la senga. Makotel mo marul. Hindi el ang tel mul koring. I see. Akotel proud. Yes. Leng dia kal sa emel maawid la senga adrak munggel. Dia ka mo Malmarang. al other tel bulul other mother Malso ka, Clemen, So mal. mandi ka. So Klabo say ka either say either amle happen rak ngara graduate school ak mo accept the Claire. Accept ra rexiri de la say kida hindi ka daw amrigel. Ngara mo man proud de la sak na spura akwa mahaway magen. Amal mararing ak man le luwid ak malul ng songs. I see. So, klol part tra graduate school, I was learning Palau and history. I was learning about myself. And then akmer Palau, I realized si man, I get silu bamla rabu, malmle off, famle mistake. Like mle mga adurar adim I realized. Tilakal historia, surat mo. So, you know that it was very traumatizing. Like, koram ne feel as a man, somebody betrayed me and told me all these things about myself. So, say I'm le process el planning e maragong maramara Palau involve myself in all of these activities. Serak para Polaris. Another thing Jerry Knight did for me. Force not force. Man, he had so much confidence in me more than I had in myself. Ang encourage sila nga ngoy ga kalmot part tra delegation. El lobengel lang kale war Palau. Vigo Urbalaw. Kaya direk kalobo ko kaya di na ko tingi. I see. Nga sikamong ikaw mawar Palau. Ol nga sel negotiate tra iisira bulur Palau. Oh, wow. Makaserupa nga kakmal dia ka ngaral ko tingil gila layla. Nga sendia kakmalong mararakal lasing sabayan. Oh, wow. Nga kamlong al tangat teloro lobengela. Avir, Minister ay taror elang part delegation mal amutul imura adra America le John Abrams mal makatek telon ng Sir Belal dire. Mlani er paper other belam di trige kita koram le main. Yagi mura wana negotiation nagim turtial obis ras capital et maramar adra Indonesia ali tirakal 15 el adel mga taklay kan maklol torang gel open a lot of the failure tiraga di colonels and captains and PhD ngarang klel ma yang akadang occurs I'm like what am I doing here hello ba maral mga adu el maral di kare sel tetel I see. hindi maral firm hindi mla mara da meeting al mamara kalim lo da si ilmun mga rarak mam Yakwal sumi aro ko lagi. So, you know, say I'm netara experience rak nga palari si Loventrier adra.
apalaris mga gidilvik. So I want to share that link sa direct and my clol influence in merak akmren lo proud the other belau. And I realized lo sinde kabalgol the klongret emelgop tokol maklol tokoy. The mega pointer yid malubo kadangar silro lela silmrel telela atokoy. If we know who we are, ang malda balgul. Gel viga maral melam sarun. Yeah. Game lo Ureor FFA mala especially representative oy. Sige del time ang goram la start del gora sangara ang amle Parkinson. Ay siya ka Oy. Hindi tiyan mind nga o mas dates to the date and the time. Ay kim da clinical meeting. Mutir ka di mo dahil tamo mi segal babilngi losi ka date tamatan. Nga di dong okel duli. So kasi you know katamral ka haro singral. Klo tutelela kakaraw sila adal nga ra imol team. Why say? Legel things to the table. Man marang egel hukong song saratang akuk modoel koramongil marahin. Mela ka kamkuk ko dire kalul sis akrami senti makmal prouder ka. Akmal amat nang kay pialing at tokora ol sis akla at yakala payot tokoy. Mal maringel hindi kal equipment ta. Ang arada, ang haring emotion sa tir, mabek patingin la tulungal ka, ang haring ilmay, mabek patingin la background, mga personalities. Se tiya kalabayo tulurior maka, kamle dedicate ta at least ang guktelara, kal nga rami sentil o jisak. 5 years and you know, I'm engaged. I put everything I had. Rami sentiling, I'm grateful or experience nga. Plus ako marala sa misentia dimla kadil maybe academic student. Sel time mama mga mokra school mayele siya brula katagismo ngarakwar brula misa. I mean we did everything. Ngar school. We need to bring it back to So asayam le so akan maruringi but you know things have changed. I know. Them lang mo formal education, mga nga requirements. I'm litera frustrating part of experience nga kalimutan marami senti. I'm not a trained teacher, educator. I see. Mating social science. Maktirak silubir sige del 5 years silo kasi just bigos nga nga tokol madu ringi or madangali. Does it mean sa emeruli or teach it? It's challenging. Ngayon mo to is akmam tito. So I don't know that I was the best teacher, but I definitely tried, and I think what selmle sabi akarulia akanektar mikarel adra national school. Malungil. And that's, but it was really sad for me too. Lang maral lulot tirang akala. So we have a lot of social issues rabalur bela. Oo, mal marang. Ay gagidol social issues. Mate lamlamo. Kada ko raw lamdas luwase. Blool nga rin program ang ngarara kabalmen talubeng ngarang klele lubeng cerebral pandemic Pia kita matingay cerebral pandemic mo to ko ramo olelak kita ma puyus o sengit. Maames luwase kal social problems sergit agirel makatmokla lelak ang ngiya itong obstacle. Hindi ka dal talak na kabalmen. Why say? Plus yung umurablay. Hindi siya gito. Hindi ka namin sentin mo lokorngi. Alumni. SL group po kami. So we have good solid citizens like you, Young school MA. I love the Shaggy school at the time. Taman nung We're okay. Yes, we're okay. Me, I'm also an alumni. Hindi mo also laon nga kal diri ka discern discern at Tekoi dili ka lo masir ka o si bakakmal budul kel wait sa nga ilalta mamal dia katila ay dili masakan nga kal device you need to bring it back mo say black observer ngira they need direction. You know, arangal kukti as a parent, tamne observation arangal kaya. They like discipline. They need boundaries. You know, of course, ang atirir, but sela ang talos. So, say kidak milsang rap to all students. Tokorawa lost. Leng
hindi ka the blame lang ngidil tang. I think we're all, contributing community, to the ma school, ma So life. parents have to work, so they don't have time and kura involved, engaged up to kon ngarang. So tirakal ngal ka direklo, they need guidance and direction, and there's not enough time and people, and so sige damral, it became too hard. Akti admit, man lo mering nga ka. Oh yes, God, talaga 110% caring Yeah. teacher ang kaman. Baby, rarangal ka school, ako yung makiraplik. That's not good. Yeah. It's not advisable. Wala ka mo uptatrir. Lang nga rin ako ra Ano nga issue social tir. thing. So, I want to provide a safe space. Hindi nga ka, I realize sa nga ka diak trained or equipped and handle some of these issues. Psychological issues. Oo, makmol. Mun mo orang yung kalngal ka mamkara. So, I really, koram lor sel point lasing na madal sa bae say. Makoramlos. You care too much. Well, yeah, and I don't know that there's ever such a thing that you care too much. But koramlo siga nges for administration, my MOE, and I think everybody's spread thin. There's not enough people time, resources, address sa igal, mal, patokol, albang, al time. Sige na, dito ka malungil lang. Even today, that was like 12 years ago. Hindi ka katakura issue mo. Ang ina mo niya Family Protection Act. Hindi ka safeway house. Hindi ka mangaran. And supporters tiyak. So, ila ka sa other tila lot kya aknet part tra grupel juvenile justice yi helper juvenile tegida ko tigil to koy but delinquents. Sentelal age tir. Juveniles from 12 to 18. It's interesting. We had a kid as young as 9. Under 18. Anyway, 18 and under under. 18. So, akmeral direct kan mila Or sa under 21. Badangela. Ang wait telo ko rin yapi ang mo rapply at tulungan. Kala amral mo ko learn a lot. I about learned families. a lot. I saw a lot. I felt a lot, and akmeral no sikrole lasing makarang as a society. So I joined these groups. Kura all myself. Say del time Rebecca ko shiba dir kamla. I also learned ng kadingil tang. And she did the best she could, and ding makaradi imal adalong sertiral. Say that the thing is, even today, may to suicide mga pero madali say and put our money where our mouth is. Hindi mo ko kadidi mga di kanina day in day out at mong senators at top the senators dili ka kataman address ay social issues I think we don't know how. Say I mean it sounds too simplistic, and then where do we start? Letyang amral involves everybody at all levels and Hindi tiya kita kere matil kaman na ako turoy kay kita ka experience ang atong wa atrangot albulul mel kong professional ray kay kita social ela kalo tang liya akli belar kita baklabela kita hindi kalo tang liya culture kita Mandi akal san batang altarira ata ma tulungan. Wala mo kadamalar atrangot albulul. Hindi tiya kita kari kalwas kadamalar tilmel Why? adolar tilmeng ngaratruli. Song di white tel Ngayon hindi ako sa LY kami help ato help supporter kami help. Hindi white tel silubi messenger ako tel to telel more than the message. Yes. Hindi. So sometimes ang girel foreigner deliver a message like dependra other receiver ngi baby lang dakal sa ela other belal kmul mangarang el accepter ngi baby ra other belaw sa la other ang el belung by sorry accepter ngi. So that's one thing. Hindi the other thing cook na remeng sa baby ra ngal gal letra ra system rigid. There's no real privacy and confidentiality. Yeah. And then the stigma is there. Kada mara PH, and then ito, so, Hindi wa ikita piyan kato ko rati mle ngal ke maran maklol dim okler kato ko ramle the village raised us ta atrablit marang ko anti marbek kato dim okler beklate ta kata dim la kata The churches can help. maybe the churches
I think, Marang. you know, what's happened is kita kadamla mo operate ramal complicated the system Ang ramo nga syuga nga kita ko ramle plakatakle. Kita ka dengel sa ak magarang ak kuktaang ka kuk ngarang ale mangara expectation el mong eme. Now kadarmur trakakarosel systems mangla mo kakarosel expectations, so we're not operating in the same. No. We're not reciprocating. Yeah. Nga kaul mo Ito a blaming game and back and And forth. Blaming trust game. is so important. So Man marang. if we talk about psychological issues, Trust. girela adel trust ra adel on Man muserni. marang. Ala kan dakal sa el open up. No, ay ul makuker se pialeng I have a tough time al suguma atangot al balua malas malol si sakra. Amlet al time el radira marikel al kongol si sakra ngalge ka syuka ngarbelaw makmal mlemre edalo se kawutaang. Kati kam atal belaw malaka mo south. Hindi maybe Laka mo sa nakadirekal dakal sa loli sa akra ngalige masyuka ngar leng. Aktirekal nga songs ra Hindi, understanding. Ang way say, hindi, maral nga rin nga, awul man dire kada mga luwalwar wa Palau National Museum, away kay kita kura Tekoi ra Palura, legay at boringi sabi etul swub. Al suko mararang magkakadal atal el time matakal sabi ilod sa akra ng aligir. Ang sabi etul butol more sa kita kura community level. Let's say mo sabi etul swub. Kita mle around rakran pa karan mama. No, yeah, Ang saying, ko anti say kita ko ati kaya nga ul mong white tell or kaya pieto ka. They learn much more adrangot al balura igal tengwa rather asu bermeng cycle mol al luutar at Palau about principles, morals and values. So ila cook shift el mertial gururing ire el altan. Okay. Because it's related to that mama, we're asking very hard questions about so nga ka partra one reef el altan. Mla mo since 2018 el gubengel tel alaad. It's a marine conservation organization. Ngol nga sera communities across Micronesia, not just Palau. So, serakot lomu letiang mal focus ra marine protected areas. And di kita madengel lo segal miyakarel yun. So, we're kita dal sa edel di omesra dab edya kadom da surabalu. Why say man So, you know, grant schemes ra blulaat. That's how they work. It's for fisheries, it's for farming, it's for ngarangklel. E nga kakuram no tong okra several years ago, not just me, tabto kar adel kuram na mo starter tel al dadu. Ngaram kadamru la rural waisay. Other Palau, for example, yidat adom da swat ko ang mga wall, hindi mla kadi dom da suradap, ay gang amle reflect the represent ra ridge to reef, ma even our way of living, maktetelet. Why see? So, di akal sa murunga kala si akmaskaw daw, di mo al ngasat ko ra education. To me, that's so limited. Di akal address ra. And then, you know, I have a very unique, maybe, way of thinking about environmental conservation. Nga ka umra la segi daw ul mga maasan mga luwal wara a natural environment tergid. It's part of our identity. Why say man maral It's not for the fish, it's for If us. you're the Why say true Palawan, gumo ka maral, other Palau to the bone marrow or ka, you're a natural man. man marang. Connected from roots to reef. Alugel lang nga lagi daw ul mong lugel lang nga ring galom. Lagi blame ko na Sal environmental alugede. We a lot of times have our other the indoors. Namuda ka plol nga ra environment. So we're disconnected. Namuda ka sal understand ra value. Ra nature, Mada ka ta observe right? Yala ka mesay kayo. Delta from ay ka mo ataw a part of the environment ay ka atam lang yan. Ito ang climate change makana Kama always ka. Agil may sunga alba abra ko mataka na ay wala ka ta magimi ka rin. Mara sila may atang di melo ko ra o sensin na ka mo di ka mo lelak. So mo mo lelak le. Oile ataw me se mo me ka. Mo
Hindi ka mama silver ko ato ko. Hindi ka mama sa atan man may ko man ko. Hindi ko pray. So right now, lela tial kikora hindi kim shift. We're transitioning into being more holistic. Malungil. Mal focus ra traditional stewardship. Malungil. Indigenous culture. Yes. Knowledge ay kay gid. So hindi kal sa amit separate ra ang mga wall environment from asyuka nga rigid matetele del rabekal silsel gay. Right? Ding el tutak na radeng wala pun tirtiral partners sa kamaman lerbela ra November agim lo ra Southwest. Tamran mle enjoy emran mle impressed ra adra Southwest nganyar adal kera son sorol tel yagarel al island el arroy dra pululat, right? That's really comprehend say. They don't. You know, they love it. Mangkal wan ra aredi la se nga ka bay se bekal kertiang ya bila se yeah right. Kal adi 2 days sem la mosigira deng wara ka. So you know tangguk mo el blul adel ngaringi matamran na impressed matoger nga kalwa se gimlar tilang oreng sa bebirar adel wase. Ngmering ka ma share our culture. Lengaring egel tol degal sa amal guktiaw ay srar bekla. Waise. Malmara. Ya tira guk lamang dadu ra bebirar til tirgal tira sabes eto say. Dia kama masoma mel top the website moring ya linggal morang rangklel ay sa tetele la dangaram say because kalang you know we want to share information mato say ki ko ra mo confused tirgal adram rigel amel ko ra kasi you know each toilosat it has validity. Waise. Sel got cloud to tell gunda say ki man le madu ringer other bela my gal yun sa balance. Waise. So of course ang nga igel diakal sa baaman masab. Hindi nga igel baby ratol sa baedel masab. Share Kita hotel diplomati. Makasing ding mal diora context. Mangdiakal sa edel wasi kada gut maklit tagi del tortang evi evi replicate ngirtiang. Mal diora adang alsel tiang ma situation ang ngirtiang. You know contextual. Malmaral to ko til ay gidal to ko ra balance. Kada makarang balance pia bola kal borrida. Leng elasel to Dia kita man madu other bela ka madu balance. If you're a true Palawan ka madu lo role the mam madalam marukul to ya. Sa kalogar kala sa nga true Palawan. Barang saya gitu sa ka madu kira luam. Survive. At mam ela ra adelo spare tila al to ko kora mo question myself was nga ka fitter tila. Why say? Waise. Lenga ka patol to ko yak mauwi deringi sel ko. Along the way. Itiral sa aliga dio or nga maluubang akplool mi isaksik trap to ko lek timla kum das we morulya to ko. Mang maluubang timla po kung ulula advice ra right tulaan. So sel dudula sing mal other belaw yak mo sing hala yak. You know, for example, ngayon, masang kamaldin, makamural mo. Kamaldin mo, no, mas hotel siya kadal other belaw. Kamatiyang asimong kadal-adalam. Kamal mo doon mo lotean mo. O sige din mga ringi. Sel nga alam, mga ringi. Mandi ako mo klasik, ang anak. Kaya mo ka tingin kasi ako kumlang ngalgilatan bak. Kaya mo doon. Akmal ko din ma'am kasi. Wow, tiya maral tito kalbalutan danganin. System rigita maral complex. Hindi, malang nga to kal adalom siura ka we. Langkal ngalike ka ko tila may cycle. Customs. Hindi mo lang kusis akli. Hindi ka mara, why say? Hindi ka tapos titira kalgit may cycle siyukan ko kalgit. Naman hindi ka tapos titira may siyang tapos titul asyas. Eka tapos sa siyukan, eka wa social entrepreneur. Agi ko ra uling itayin so sebo da kay nga sew, ebo dola sa malgo langit tra atabela luasela katil kamaltil pay tuluton mo ligis o raul may gel niya maral syukang arbela ngos utrira atabela seltir kala hindi ka sel da si oral ta sen mo ni NDBP
Kasi host pa rin mo. Kaya kita tara kuno rin. So nga ka-order a one reef. Direct ka nga niya private tel consultancy lang nga. Ako nung sir, aldabe, mga community sila apply a grant tamalo na mangiro. Malungil. Help. Just because ka other omenged, ka other assers, hindi ka gulgula sa kamadu, apply a walo. Malungil Madel. Ay, malungil mo kasi. Sabi, edal ko kaya raw, kora train, may adal apply. Sabi, Emil, hire nga, kandi nga ka direct kalkot part ra contribution nga. Rulay gang, so patokal aldabe lakpong apply a grant, evi provide in kind demer. Mag-obis sila kang nga. Oo, one reef. Marga obis. One reef, ngar sel second floor, sel net TSP, ako sarabang Pacific, Orat nga rong. Consultancy ra ka di Aknaraira, sel KB, shell, ang narinyagi karel office, nang andik na closer ngil. Buka no swallow spernya tara korang nga but elangang sabi irar adel di kato nga kara tegi del one week malu di mesiga marako nga kada ako nga sew mandi kam share ako ra phone number ra one reef office ma ko ra email al sumar ata o sigar ka so sabi email nga kara madelsar@onereef.org. Or ang sa email ko ra office 488-4361. 4361. Malungin. Dia ka kata ko ra omrole dan maraw lubong al makmatingel waset dia ka dil tiay dal interview ka mamarkaw ang amon muton mo nya tara time nagim lutolo lekerling kakatil ka kaya dil madel anti ka maral mlaramut ap tokol bek patingel Ureor makmal amat rakaw ng mapia emal kor olngit wasen dia ka give up emal di malmol kadi malmol malang kita bekla atang haringi seigidel ilguk mokte kariki del Dios amaskid ma purpose rigid ako kumarang alwase sell the share ay kalklangal tanga tarigid the share and more baby ra atal ko ra inspired tir ol nga sir yaklangal tanga talmo Mahalo mariok kalmutan mi mung dia ka ko corazon mal ko ka tire kal share kire la haurere maku ko singe merbela elan mor madat ko kora di last tiginga ke Irene ko man sulang nga ka akmo okay marigig so daksal gya rending you know process el mutra el ang akmlam tigirin la sengira del take care of ourselves nga ka mal passion nga ka swa kan mga wal rapper belaw mar other belaw masyuga nga rigid si andi hal sabi eglal maserangi bilat so akora dia maklat grid you have to make time for yourself women professionals make time for yourself meditation lungu misang whatever it is and spend time with people el tira sabi idil help el develop para ka silsil improve ra ka dil aman marang you know so yes di kay gid and then you know nga kadir ka masuba rapat kalsil sum sabi kal ngoswira adem suba imol Tekoi akmla succeed for the day hindi ka mal masaul gugol bang ka mamar el ansil sa epia kita ko ramo mga simmer tiarak el gugo bang kela Madelsar el katangarang lungu close el clow mararigit el waset tial bulwata velawa tiya di ka setara Dios el merikito kato maral lo bangge may mga luwal waringi apalu maraat lang maral aklangal tangat ragita tial balurada maut maraat ang artial mora ayan mal tiya ka lang songos makadamaral Dios per segi del kaltareng eda kaut kledem guktora el mormatat makukmi ere pia minya mo close to tautar el al mereka 2022 oy madak mal masulang ya Irene mal masalong kalto bet sel okya kargidra Madelsar Ngiraingas mal suakte malungina kemal mal Madelsar Ngiraingas beautiful tian kle mal masal bayna o ol tab tokol Tekoi Camilo reng sa diri kamal
na o tia taal makuk sebe el lalu seura aldabe almaade e kada bekla adal kai ngaseu me kai gidel te alert al show e ka o aisa adal asi sebe em no وسويت الأذن ما أوضو درك من قلتل كنت مقيس لهم داس برنين الدباء مقام المسؤولين يتيان عملا مريغارا مقدا سلم اللقورنيا من كلوتو تري ما لقينا الموت مقلة مثلا هذا سب أكل هذا أو سب أكل بالوضع أير سلب أكل الأذ قول من أهل درقاو داخل دي البدنيم مروقوي موضع سويم emotions درقاو وما المسؤولين Happy New Year. Happy holidays. Happy holidays. Okay. Oh, Sula. See you next time. Bye. Bye. Thank you.